Assalomu alaykum, hurmatli bizning KJK kanalımızın görüşçüleri, amansızları. Biz Oştoqi mashina bozordagi porter qatoridan keldik tuğanlar. Hozir yomg'ir kishini to'xtab qoldi. Biz porterlarda sizlarga ko'rsataveraylik. Juringizlar tuğanlar, bizning Ostoy bir gol tuğanlar. Eski bir xona porterlar tartib tuğanlar. O yerda muvaffaqiyat bo'lsa porter keldi. Tak. O'sha porterdan boshlayin samosolgan. Atayin jasabdir. Qo'lda jasalgan. Akkumulyatordan cho'ngini qo'ygan ekan. Yaxshi 2 tonnani simolo udarib tushiradi ekan. O'ta yaxshi, o'ta yaxshi. Tak. Porter. Tak. Biz keyingi porterlarga o'tsak, daha bir ko'k porterni ko'rsatayin. Jurib turgan ekan. Yili 2025 8 dollar asılib, yerga chalasanglar, bo'lsa, chalsanglar bo'ladi tuğanlar. Assalomu alaykum, qanday siz yaxshi? Mashina bas qancha? 500 ha? Bo'la turgan yeri qancha bo'ladi? Qara gaz bosimchaga bir ko'raylik. Bosin. Qaranglar. Vallahi chiqdi. Gazni bosdi, ko'rdik biz. Yaxshi porter ekan. Biz sizlarga dehqonlarning porterini ko'rsatdik. Tak, bo'ldi. Shunday Qatardan ikkinchi oq porter ikkinchi hududdagi. Tak. Arka salon zağı. Stek o paydan bitegen. Stek polni. Yaxshi. Assalomu alaykum. Bas qancha? Bas 11,5 bo'ladi. 11,5 ming dollar. Bo'la turgan yeri qancha bo'ladi? Silashovuz. Motor xodoy zinq. Mashina toza. Ko'ylak surashning keragi yo'q. Yili 2019. Esiga chalib baylarsangizlar bo'ladi. Kelasizlar. Tak, tuğanlar. Yesi var qanday porterlarni ko'rsataylik. Mayta akam kay cho'tirat o'shuning porterini sizlarga tatib qo'yib. Porter Kia o'xshaydi bu. Kia deb tatib qo'yib, o'shuning nomerini qatqolgan ekan. Yili 2013 25 ob'yom. Esiga baylarsangizlar bo'ladi tuğanlar. Tak. Assalomu alaykum, aka qanday? Bas qancha bo'ladimi? 700 ming bo'la turgan yerni ayting. Bozor var. Bozor, ha? Yaxshi. Tak. KJK var. Ha? KJK var. KJK var. Daha bir ak porter. Oşturlu nomerini qatqolgan ekan. Yili 2 ob'yom 9dan asfalt ekan. Tak. Bugün çıkardımı? Bugün chiqadi. Ichki salonga o'tsak. Assalomu alaykum aka. Jismoningiz yaxshi? Mashina bas qancha bo'ladi aka? 640. 640 ming bo'la turgan yerichi? Boluşu var. 600 lira. Steklopoydan degan. Motor qilovoy zilpagan. O'shtirli olota. Yaxshi aka, ishtiqlar. Motor qilovoy zinq ekan tuğanlar. O'sh sharindalar bo'ladi ekan. Ko'ringizlarda. Tak. Daha bir Kia var ekan. O'shning nomerini qatqolgan ekan. Kia'ni ko'rsataylik tuğanlar. Assalomu alaykum. Bo'ldi aka. Satılmaydi. Ma'qul. Daha bir ko'k tusdagi Jalovskiy nomerini qatqolgan porter. Yili 2003 2 ob'yom 620 ming so'mlik. Sizning байланыш telefon nomerini chalsangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum, aka qanday? Sog'ligingiz yaxshimi? Bas. Bo'la turgan yerni ayting aka. Sen al qo'yib berasiz, olmaz kam var. 5 yilga berdik. 5 yilga beruvdingizlar-ku. Yaxshi. Qo'l kechiraylik ekan, ha? Motor xodoy qanday aka? Ha, motor xodoy. Motor yaxshi. Yaxshi. Radno ekan. Yaxshi. Jallovdan keldingizlarmi? Yaxshi aka. Jallovdan keldir. Tak. Jalovdan kelgan bo'lsa yaxshi.
biz keyingi porterlerge ötörek tuğanlar bizden alsın oturun. Daha porterleri tatörek. Ak tüstөгü porter. Ne kılat? İçki salonu körsötök tuğanlar, içki salonu. Bu kraska jegen porter okşayt. Tak, içki salonda жақсы екен туғандар. Алса болғыдай. Сіздер емес бұл? Так, есі жол екен. Daha bir porter bir ақ түстегі. Assalamu alaikum, оғандар сіздер жақсы. Бағасы қанша екен? Көріп атауы, маған шоқыр не айтты. Бағасы айтпады? 600 доллар. 600 екен. Так, бағасына 600 min сомды отады екен. Біз қажет өрек. Жақсы ашылады екен. Дағы бір жаңа свежий береген оқшайды. Так, портер 2 таза. Бортыны сұрайыз. Жақсы. Ака, ассаламу алейкум. Қандай сіздің жақсы? Бағасы қанша болды ака? 780. 780 мың. Бол отырған жері ше? 750. 750 мың. Борты var жоқ bu? Борты жоқ дейді. Так, кожный сиденье, борту жоқ екен туғандар. Так, жылы 2015, 25 объем, 8 расход, иесімен байланыс телефон номеріне çalsanızlar болады. Жақсы. Дағы бір портер 2, самосвал түрінде жасалған портер 2-ні көрсетеміз туғандар. Жалауат номеріне қатталып тұр, 2012-26 объем екен. 71, 20, 23 номеріне жазсаңыздар болады. Же çalsanızlar болады туғандар. Біз арт жағына көрсетейік. Assalamu alaikum aka, қандайсыз? Соғыз жақсы істеген болтар. Бағасы қанша екен мұны самосвал алдың? 700 işletmesi bir kuru ekim. İşletin aga. Kana biz hazır işletip көрсөтөбүз туғандар. Самосвал түрүндө жасалган. Мына көрүңүздөр. Атайым жасап алып келген экен базарга. Манеке түшүрүшүн көрдүңүздөр туғандар. Техотто түшүрөт экен. Жақсы. Техотто түшүрүп атат. Азыр канча тонна жүк көтөрөрүн асырайбыз. Bir yerde tarsamdan alып кетіп атқой. Жақсы. Неке? Көшіп өтат. Толығын көрөбүз. Көтөрүшүн көрүңүздөр. Автоматский көтөрөт экен туғандар. Жақсы. Көтөрүп атат. Көтөрүп қойды. Қанша тонна көтөрөт эмиш ошо? 1 тонна? 4 тонна көтөрөбү, а? Портер өзү 4 тонна көтөрбөйт керек да. Көтөрөбү 4 тонна. Жакшы экен анда. 4 тоннаны көтөрөт экен. Дагы грузопассажирный портер 1 экен. Жалауат номеріне қатталған екен. Жылы 99, 25 объемда 450 мың сомдой. Себеп байланыстыңыздар. Бола тұрған жерін айтың аға. 450 камуарда отырады. Сүйлөшөбүз, а? Мотор кадайдан кандай? Жакшыбы? Зың, а? Арт жактан көрсөтүп коеюн. Так, туғандар. Арт жагын көрүңүздөр. Жакшы портер. Айдаса болот, минсе болот. Баасыны бирге сүйлөшөбүз дейт. Портер көптүгүнө байланыштуу базарда бар портерден калган. Портер катары өзү нар жакта болуш керек эди. Бул жака дагы батпай, бул жака дагы тизиле баштаган учуру. 2001-жылкы 25 объемда 8 расход экен. Так, жалааттык аке жасаган экен. Так. Бул деле жанагын өзү болуп жасалган го, кумир кылуу. Жақсы жасап берді. Так, içki salon koyduk. İçki salon жақсы туғандар. Жақсы. Maaşlar kimden eкен porter? Sizden mi aga? Bağız kança? 600 bol oturgan jeri çe? Сүйлөшөбүз. Ош толобу же жалауат толобу? Ош толобу да. Кандай канча тонна көтөрөт экен бул? 3,5 тонна. 3,5 тонна. Портер өзү 3,5 тонна көтөрөбү? Көтөрөт экен. Жакшы экен да.
Bayağında kaltаңдап отырған болып тұра мынау, а? Неме силиндр ненеки? Çoğurak baştan. Çoğurak машина силиндрин қойды ғой келін туғандар. Жақсы туғандар. Ушул эле жанында дагы бир көк портер самасы бар. Жылы 2003, 2.6 объемда. 0222-02-45-75 номеріне байланысаңыздар болады. Так, оғыз емес портер. Жақсы. Ешкі жауық. Басы қанша ба? 600 болып отырған жері ше? Көрөбүз. Қанша тонна көтөрөт сиздігі? 3 тоннаға чейин көтөрөт екен да. Жақсы. Так, bunu taşsаңыз şunu düşüp көтөрөт екен да өзі, а? Zımdı tutsan, bunlar krayını koçak olsılapta taşıydı. Жақсы екен да. Так, борты бар бі же, борты жоқ бі? Борты жоқ екен. Борты жоқ, сатылып отқан екен. Ушул менен биздин чыгаш бүттү тугандар. Кейін көрсөтүүгө чейин аман.